Bagsiaka India in Taliban ahopi poimo ahia. Taliban in Afghanistan muntam tak thune kum in bai hom kum kinta uhi. September som lekhat siang in US sepai te le anetio sepai te teng Afghan leitang apan kisu kheding uhi. September ni som lekhat sangi le som ni lekhat zo nunga thil tung thei tom te en komin India in aguk takin Taliban te hopi hi. Tunai in India official ten Qatar Taliban makai te hopi ding in baho hidan in gen inom hi. Sepatni in web conference suna Qatar Special Envoy of the State of Qatar for Counter-Terrorism and Mediation of Conflict Resolution Mudlek bin Mazet Al Qatani in India official ten Qatar Taliban makai te mudia ho u ahidan thei siang hi in gen hi. Taliban helten Afghan gamsung tenga vai hom zo pa lo di hima leu Afghanistan mailam ding Taliban huta kingalian ma ahiman in nelsia theiwal hilo ding hi in gen be hi. Tulel ina hi le Afghan singtang velti Taliban in thunei na toy in hatlam not zel lai u hi. Hichibanga India in Taliban te tang taka hopi pen India adinga policy hi na thu pi tak hidan athein om hi. Taliban kichi pen Pakistan panpi nato sangkhat sakwa somkwale guka Afghanistan government phukte vai homte hidan in India in theya Taliban to ki holding leng som nge lo mim hi. Soviet Union hala in India in Afghanistan husab nei male Afghan civil war ki pat apan kum sang ni lekhatan in Afghanistan husab nei khanon lo himim hi. Kum sang ni lekhata United States in Taliban vai hom na aphuka pan in India in Afghanistan husab hatak ni in Asia biala dinga Afghan government kya nga hu na sumle galban petam pen polin panghi. India in Afghan tungding non na ding in US dollar billion ni apyak khit takwa na November sang ni le som ni tan in dollar million som ni be na ding project sa le som nga val sem lel hi. India in Taliban ahi kele tulel avai home Afghan government in bai home hi leng a project ni take bit ding India lunglut na higige hi. India galmang taka thi na ding in Taliban in leng hi theilan tak neya uchi ma bangin India in leng Afghanistan banglam pe wa hi thei haw ve hi. Gani in Afghanistan mailam hun pen Pakistan ko takinga lian ma le Afghan peace process US panmun pen new hi hidan in gen hi. Hichibang ahiman in Kashmir phaiza nga lem na le mana om ding le om lo ding thu India le Taliban ki ho na kingalian ma ding alamet ahi.